Adelante. Buenos días, señor. Sí, buenos días. Dígame. ¿Con Maluco? Sí, soy Maluco. Maluco, para ti tienes una oportunidad de trabajo. Dígame, señor. La oportunidad de trabajo es de eliminar a 2 personas. Eso quiere yo eliminar 2 personas. Sí. La verdad, es un trabajo muy difícil. ¿Y hasta cuánto quiere me hacer eso? El tiempo que sea lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Cuántas semanas? ¿O una semana? ¿O 3 días? ¿Cuánto quiere? Se trataría antes de los 3 días. De 3 días, señor. Ah. ¿Cómo se llama su nombre de persona que le elimina, por favor? Moisés Young. John. ¿Y otra? Carlos Young. Ya. ¿Y cuánto quiere pagarme? Para Mira, que ese trabajo no se puede hacer solo. Sí, ya yo lo entiendo. Pero es un Ya. trabajo que yo sé que te va a convenir. Porque el monto es un monto bien elevado. Ya. Estamos hablando más o menos de un monto de 40 millones por cada persona. 40 millones a cada persona. Ya. Gracias, señor, por la oportunidad de trabajo. ¿Y quiere me llamo por teléfono? ¿Momento de hacer la cosa? No. Hablando de llamadas, no se trata de llamadas ni mensajes. ¿Por qué? Porque esto tenemos que de tratarlo al margen, muy discreto. ¿Ya? Y si las cosas se dan, yo el pago lo tengo acá. El dinero lo tengo acá, lo tengo para pagar. ¿Y cómo quiere pagarme? ¿Quiere pagarme al tiro o momento termina el trabajo? ¿Quiere pagarme? Te estoy hablando bien claro. El dinero lo tengo acá. Yo te pago al tiro. ¿Al tiro? Sí, yo te pago al tiro. ¿Al tiro te paga a mí? Sí, queda así. Ah, ya. Ya, no puedo. Pero yo te estoy diciendo bien claro. Diga. Esto se da el trabajo, no quiero ninguna llamada, no quiero ningún mensaje. Sé que va a haber comunicaciones, sí, pero esas comunicaciones van a ser bien indiscretas. Sí, señor. Todo se puede pasar bien. Todo se puede pasar bien. ¿Sí? ¿Hacemos el trato? Sí. Trato hecho. Ya, te dejo el dinero. ¿Ya? Muchas gracias. Me gustó. ¿Y no tenía alma, no tenía nada? ¿No tenía alma? Mira, yo te voy a dejar mi arma Ya. para el trabajo que vas a hacer. ¿Está Sí, bien? necesita alma también para ejecutar mucho la cosa. Por eso mismo te estoy diciendo, yo te voy a dejar el arma. Ya, ¿Ya? ya, Deja el trabajo, te doy el arma y el arma queda en tus manos. ya, ya, señora. Gracias. Quedamos, el trato queda así. Ya, No me conoces ni yo te conozco. ya, que esté bien. Oh, shit, oh. Ça va défumer là. Ça va tu travail petit, non? Shit. Là, ça me fait là, hein? This is the boss. Je dis à ce boss, moi. Bon, ça pour me faire là, c'est. Mais qui a mon travail là, je peux quand même garder l'argent même. Premier ça pour me faire là, c'est l'argent pour me garder. Combien l'argent, monsieur, bon, moi là, pour me faire travail ça là. Parce que travail comme ça cherche pour boulot là. Oh shit, man! Plata, dinero, l'argent, this is a boss. Get. Pas fait travail ça pour compte moi non. T'as fait pour compte moi là vraiment. T'as bien passé à l'argent ça là. Même pas t'as fait pour compte moi. Faut me prendre mon avec. Shit.
ma ka fait travail ça pour compte. On y a là te mwele ti la pli. Si m'pa le ti la pli pour bon service ça là, pas bon pour moi. Alors ti la pli. Ça que là frère pam. Le service me besoin dans mon là frère. Ouais ça là ça c'est l'argent li. Ça c'est l'argent que li me besoin service dans mon là kounya la boss. Par contre qui sont pensé y a pesam par contre so vle voler service me besoin dans mon là pas besoin l'autre qu'on rien. Besoin éliminer Martine Moïse et Moïse Jean-Charles. Pas de l'autre service encore, pas de l'autre route pas bois. C'est deux moun sa yo qui ont besoin qui imposent pays à marcher. Martine Moïse, Moïse Jean-Charles, c'est deux moun sa yo besoin éliminer dans pays là parce que yo imposent pays à marcher. C'est deux moun sa yo qui ont besoin éliminer dans pays là. Mais l'argent disponible là, moi même pas dans faire ouais mais l'argent disponible là, n'importe travail qu'on besoin en même. M'balan jolé à personne moun, l'argent cash, vini mes kobou. Mes kobou tout ranger, quel que soit matériel qu'on besoin en meilleur là. M'attend nous, pas de parler en pile. D'accord? Et c'est où m'attend. Shit man, petit pout man. Ja. D'accord? M'attend nous. Ratifier frère. D'accord? Besoin service la kounya là, m'attend nous frère. Ou déjà prend machine là, t'as souhaité que ou déjà prend machine pour venir joindre moi. Parce que toute l'argent disponible, c'est où m'attend. Ok, frère? Eh bien, ok, d'accord. Ah, dia. Dans 7 minutes ou sous moi. Eh bien, ok, d'accord, pas de problème. Dia, m'attend nous. Parce que blanc, bon, me fait travail là, faut me faire travail là pour lui. D'accord? Blanc, bon, me fait travail là, faut me faire travail là. Faut exécuter Martine Moïse et Moïse Jean-Charles. C'est eux qui posent le pays à marcher. D'accord? C'est eux qui posent le pays à marcher. M'a éliminé eux. Ya, pas de problème. M'attend nous. Dans 7 minutes pour arriver sur moi. Ya. Yeah, man. Shit. Et ou bien quoi pour acabar boss. Shit, dog. Acabar boss. Depuis gen kob, faut gen boss. M'attend monsieur là, kounya là.